reduce the infection rate in the... Mũcemanio wa hinahi wa maobithaa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Isiolo ũgĩtarwo nĩ Gavana Mohamed Kuti thutha wa mũigana wa andũ arĩa mararwara mũrimũ wa COVID-19 kuongerereka. Sasa tuweze kufanya hizi mikutano vile tulivyofanya ile wave ya kwanza na ya pili, kwa sababu tumeona sasa wave ya tatu inaanza kuchukua hatua ya juu. Statistics ya leo, yani namba ya people ama kiasi ya watu ambao wamelazwa hospitali zinaendelea kuongezeka. Kulingana na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Isiolo Wario Galma, andũ 31 nĩ marĩkĩtie gũkua nangĩ 13 marĩ hatĩka-inĩ, Wario akĩũria mũingĩ wĩtĩkĩre kũrũmĩrĩra mawatho ma COVID-19 nĩguo manyihanyihie mũigana wa ndari ya COVID-19 kaunti ĩno. Mbeleni ulikuwa unaanza kusikia sore throat, unaanza kusikia mwili joto, unaanza kusikia tumbo labda mchafuko, lakini sasa ukianza kusikia hiyo ishaanza kuingia kifua mara moja na inaua kwa haraka. Kwa hivyo ni muhimu sana tuwe waangalifu na tuwe tunaweka hizi protocol ya afya na tuhimize kila mtu aweze kupata chanjo. Na tunaongea sasa juu ya chanjo iko na tunafurahi kwa sasa watu wameanza kuja kwa wingi. Kamĩtĩ ĩno ĩrerĩgĩrĩrwo gũcemanagia o kiumia gũkũ magĩbanga mĩtaratara ya ũrĩa njanjo ya COVID-19 ĩgũkinya matũũra marĩa mekũraya na thibitarĩ iria iraheanĩrwo, amu andũ matireyumĩria gũthecwo njanjo ĩno kumana na mĩnoga ya thabarĩ ndaya magĩthiĩ thibitarĩ. And we request for more additional sanitizers and also hand washing, so that we may also minimize the spread over the sector. Also through the own vaccines. Our officers have not all received vaccines, and it's unfortunate that some officers went yesterday and the vaccines were out of stock, and we request the infection rate. Noro TV jitagwo Jenga Wabui. Welcome.